Nemamo više. Jedno tebi. Druga prometna nesreća na petu. Če budem na televizija, a kad? Ma kako one to rade? Sad idemo na ćevape. Šta si ti? Pa ne znam šta sam. I ovdje više niko nije normalan. Joj, prijateljice nove. Sad pašeš uz auto. Aj stani da vidim jel su iste roze. Ajme meni. Možda neka stane. Di stane? Tu stanu unutra jedino pare na harmoniku. Tu ćeš staviti mene. Snijamo vlog, mama, da znaš, krećemo. Ja sjedim s tobom sad kad krenemo. Mama će voziti tvoja. Sad smo još niži nego što smo bili, tako da lagano. Dobar! Dobar! Nemoj da prdi dok ne vidiš tu 90 stupnjeva, a je već. Kaj si ljuta? Doslovno sam ti to malo pripustila i rekla si da ne. Petra, pozdrav, evo, dobro, kako Viša. Nemoj više. Ja ne sam iz početka. Oprostite, ali imate zobeno mlijeko? Zobeno. Nemamo, odje. Zobeno, jel imate? Budem ja na montiru, budem. Aha, nema. Ok. Sestra mi toči auto, moram vidjeti jel toči dobro. Natali? Stotka? Ti plaćaš, jel da? Da. Onda daj dupli toči rezervar. Ej. Jedna meni, jedna tebi. Kaj se malo teške? Wow, di smo to došli? Joj, prijateljice nove. Evo, slikanje u tijeku. Idemo na odbojku. O gospođo. Ovo vam je moja unuka, ovo je sestra Stelina. Čućemo pjesmu, isto ne znaš. Ovdje dole na kraju ima džamija koja je siđa. Jest, i nemamo ništa sutra. O, kako je tužan ovaj život.
jel valja? Ama živjeli. Čekaj, samo polako da se ne prolije. Vruće. Ha? Šećer nije nešto. Jesi ti šume bona, ne nazoveš. Mama, di idemo? Na koju televiziju idemo? Na novu. Na novu, dobro, dobro. Mislim, on je drugačijih pjesama, da, ali on sad mene u ovome. Či da budem na televizija, a kad? Hoćeš sestra, nemoj da se Dobar dan. Je li ozvučena? Pa malo, ono, kroz priču nešto. Ajde. Kad mene neko pita koji stil, šta, ajde, reci ljudima šta si ti. Pa ne znam šta sam ja. Ja volim muziku kao takvu i sve okej, ona je imala neku viziju i ona je znala kaj mora napraviti da bi do toga došla. Ja sam našla Dexter Roka. Ima sad novu foru. Da se maknem da izađu. Kak je lijepa. Kaže, po danu su ovdje sve golubovi, rekao sad po noći smo mi. Evo kako vratimo. Sad idemo na ćevape, zasluženo. Misliš na ćevape? Na ćevape. Ne, nego one rade. One rade. Krivi kanal. One rade po Sarajevu. Evo vidite. Ne čujem trubače, ne čujem. Ne pala Jesi se najela? A maco mala. Kiša i zato sad idemo na šiš. Kiša, ali šiša isto. Sve za lajkove. Evo ti kalpana, kalpana. Di ti je rakija? Evo ti rakije. Išao. Jezi! Ma dobro, izvini onda, može. Ti imaš glebave uši. Ima, ali ti nemaš, što će ti? Evo ti nož. Neću, što će? Evo ti nož. Ja neću nikako nož. Neću da ja prezeđila na djelom gola bubla. Sve šta napriča. Daj bila bubla tom. Evo ga ja sada, riječite. Gola bubla. 4, Mama sad. pije razno, kalpana, kalpana. Šta šva kući? Aj, volo sela. Kalpana. Šta a evo se katava, živi ti kalpana. Kruha. Ovo finog, mekanog. Reci kako se osjećaš. Kada se rastapio led. Kad se potrignem da, onda mi je ukus ćevapa. A gdje smo se sad uputile? Udo. Uba, hajde. Super smo raspoložili kao uvijek. Ma kako one to rade prekrasno. Roza, muto, žuto, plavo.
Hoćeš reći nešto? Oba! Opa. Ali će sve biti u razini jedan sama roza. Kabaničari. Hajko! Brzo bi se vi predomislili. Bilo bi vozit ću vas di treba samo ti vozite. Kampana, živi se vodava, živi ti kampana. Uči gdje kad te još žije. Dan 4. I ovdje više niko nije normalan. No dobar burek. To su ti golubovi. Ne, golubovi, ne. Ajka! Druga prometna nesreća na Dan putu. 5, samo malo, dan 5. Daj bar vidim i obrve, dobro su tamo. Evo udalje ću te da se ne vide. Reci izvještaj. Jednu prometnu smo prošli na autoputu, stajali smo 2 sata, a sad smo po staroj cesti naišli na još jednu. Nadam se, mislim nije smiješno, nije dobro završilo, a nadam se da sad nije ništa ozbiljno, ali ćemo čekati. Dijete nam je bolesno, ima virozu od jutra Bože, da ju pogledaj. i spava cijelo vrijeme. Ne spava sad, gleda koji ti. Sad ne spava. I zapratite nas. Biće još. Toliko smo se dugo vozili da mi se dijete razbolilo i ozdravilo. Ajde reci baci like. Baci like. A ovdje tu, gledaj. Baci like. Iskrši ga do kraja.